He huinga ōrere mō Manea Ngatai ki te Premier a Christopher Luxon. Well, I was surprised to know that he was going to be here. Hei tā Manea Ngatai ki te Premier, e noho kāinga kore ana ia nā te waipuketanga o tōna whare. Yeah, it was great to talk to him and gave assessed our concerns with our marae Whareroa and my whare there, you know, that was flooded with water on the same night. So he's going to look into it, which is good. E rongo ana te Premier i He Maimai Aroha o te hapori o Mauao, nā ngā tāngata e ono, kōrero. A kua puta e ngā prihimana he whakaahua mō ngā pārurenga ko Max First ki tētehi he te 15 tau tōna pakeke, hei tā te Premier e manawaroa ana te katoa, ahakoa tēnei parekura nui. He puti kua tau. A kua timata anō ngā mahi whakaora i te atani, whai muri i te aukati nā te kino te āhua inanahi. Kāore tēnei te wero tuatahi, ko ki te hoki ngā āpiha i ngā tātā i ngā pae pāpāho pāpori. Yeah, look, I think if you look at the facts, Mauao is going to be closed for a significant amount of time as we make, repair tracks and make it safe again. Look, it's really disappointing. You know, there's a lot of misinformation. So this is our whare here, and you notice all the carpet is wet now. And E tiro whakamua ana a Manea Ngatai. there's no more water in there, so we got contractors in there trying to suck all the water so we don't have to replace the carpet. Otherwise, it'll be a major job, probably pulling everything out and replacing. E pērā hoki a te Premier Luxon i ngā take āhuarangi o te motu. Hei a pōpō ka hoki te Premier ki te ana o te raiona, o te huinga tuatahi o te tau, kaore kore, ka kōrero tia tēnei take. Te kawa paura, Aukaha. Ko te reo